یکی از اقدامات نجیب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان این اعلان 3 ساله رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بوده. هدفش بلند برداشتن سطح نیکوحوالی ساکنان کشور، زیاد نمودن جایهای نوی کاری، احیا و معرفی هنر و هنرمندی است. در این جهت ساکنان شهر باستانی استراوشن به یک قطار دستاوردهای نظررس نایل گشتند و در برنامه نوبتی اقدام از این خصوص حکایت می رود. برای کشاورزان و باغداران و تاکپروران جماعت‌های دهات شهر استراوشن سال 2021 تجلیل سال 30 سالگی صاحب استقلالی کشور به سابو برار آمد. تاکپروری در ولایت سود اساساً در شهر و ناحیه‌های باباجان غفورов، دیوشتیچ، پنجکент و استراوشن رواج یافته است. باغپروران استراوشن امسال در همین شکل‌های خواجگی‌داری 29242 تن انگور استحصال نمودند که این از نشان داده پارساله 707 تن زیاد است. استحصال سبزیجات و پالیزی‌ها و خصوص کارتوشکا که اکثر خواجگی‌های دهقانی به پرورش آن مشغولند در همه شکل‌های خواجگی‌داری و بیش از 51000 تن رسانیده شد که این نشانداد هم از سال گذشته 4000 تن زیاد است. اهل خواجگی دهقانی به نام اورونبای سوانقولوی جماعت دهاتی نوفراج نیز از کشت کارتوشکا تا 300 سنتنری حاصل به دست آوردند. 96 هکتار زمین دارم. از زمین همین 52 هکتارش للمه آبیش های. کارتوشکا یا امسالنگا خواستناکاش نقض از 300 سنتنر کارتوشکا گرفتیم. کرم دیگه سبزی ها همش خواستناکاش نقض میشد. خواجگی دهقانی ما اصلاش 2007 با این برپا شدگی بود تا همین 2015 اومد زمین ها همش للمه بود. 2017 با ما زمین های آبی کردن با حرکت کردیم. خدا آینده با ما دیگه سکواجای برآورده زمین های همش آبی کردن با حرکت کرده هستیم. گفته مورد بهره برداری قرار دادن چاه‌های عمودی برای کشاورزان جماعت دهاتی نوفراج امکانیت فراهم آورد که زمین‌های سال‌های سال بیکار خوابیده را به گردش کشاورزی وارد نمایند. در این حال در جماعت زیاده از 2.5 هکتار باغ اینتنسیوی تشکیل کرده شده است. پیشش علاقه با حاصل درآمد. آینده اقدام دارد، مردم اقدام دارد که باغ‌های بابایی را همش را نیست کرده و باغ اینتنسیوی گذاریم و حاصلناکی بلند به دست آوریم. با سهم صاحبکاران و مبلغ‌گذاری از بودجه محلی در دهه دهیک جماعت دهات نوفراج شهر استراوشن بنای علاوگی مکتب عبارت از 8 صنفخانه، آشخانه، اتاق آموزگاران، اینچنین گرمخانه ساخته مورد استفاده قرار داده شد. در جماعت دهات مذکور تنها سال روان 4 انشاءات نو بنیاد نمودند. استراوشن از شهرهای قدیمترین آسیای مرکزی به حساب رفته طی عصرهای زیاد در حیات اقتصادی و اجتماعی و معنوی و فرهنگی منطقه نقش مؤثر بازیده است. در سرچشمه‌های کهن تاریخی آن در قطار بزرگ شهرهای ماوراء النهر جای گرفته تأسیسش را به عصر ششم تا میلاد نسبت می‌دهند. تشکیل آثارخانه تاریخی و کشورشناسی شهر در اساس بایگانی آموزگار نصرالدین نظرов سالهای 60 عصر گذشته آغاز یافته از سال 1980 همچون آثارخانه مستقل فعالیت دارد. در آثارخانه نگاره و بازیافته از قبیل کوزه و طبقهای برنجی و سنگین، مصنوعات زرگری، هر گونه تومورها، کمربند و دستخانه‌های نقره، میزهای کنده‌کاری ناتکرار، کوزه‌های گلین گوناگون ساخت عصرهای 5
якуми то милод ва маърази тамошо гузошта шудааст. осорхонаи таърихи кишваршиносӣ ки дар ҳолати садамавӣ ва нообод қарор дошт, дар арфаи таҷлили ҷашни 2500-солагии Истаравшани Бостонӣ бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пурра таъмир ва обод гардидааст. дар айни ҳол дар миқёси ҷумҳурӣ бо фаъолияти худ дар радифи беҳтарин осорхонаҳо қарор дорад. яке аз нишонаҳои барҷастаи соҳиби таърихи қадима будани миллати тоҷик шаҳрҳо, кӯшку қалъаҳо ва дигар ёдгориҳои меъморӣ ба шумор меравад. қалъаи Муғ ё Мухтепа намунаи бузурги мероси кӯҳани тоҷикон маҳсуб гашта, замони бунёди онро муаррихон ба асри 5 то милод ба қалам доданд. қалъа дар баландии 1040 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шуда, масофаи деворҳои он беш аз 600 метр ва майдони умумиаш 6 гектарро дар бар гирифтааст. солҳои 30-уми асри гузашта шарқшиноси маъруф Фрейман дар ин қалъаи қадима ҳафриёти бостоншиносӣ гузаронид ва аз харобаҳои он зиёда аз 100 бозёфти нодири таърихии мансуб ба асрҳои 2-ю 3-ю то милод пайдо карда шуд. қалъаи Муғ ин яке аз ёдгориҳои беҳамто дар тамоми қаламрави Осиёи Миёна ҷойгоҳе ҳаст, ки дар ин ҷо ҳатто Куруши Кабир дар замони худ дар асрҳои 5-6 пеш аз милод дар ин ҷо қалъа бунёд кардааст, яъне шаҳр сохтааст ва номи аввалинаи ҳамин қалъаи Муғ, яъне шаҳри Истаравшан, ин ҳамчун Курушкада ёд мешуд, ки баъд Искандари Мақдунӣ омада ба ин ҷо ҳамла карда номи инро ба Киропол табдил додааст. бо кӯмаки намояндагони вазорати фарҳанг, академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мо корҳои ҳафриётиро, яъне гуфтугӯро ташкил кардем ва хушбахтона 15 август як ҷои таърихиро, як нуқтаи таърихиро боз кунем, ки мана ин иборат мебошад аз қубури обпартои асри 8-9 милодӣ. баъд аз ин ки мо қубури обпарторо боз кардем ва муайян шуд, ки 15 метр дарозӣ дорад, баъд аз 15 метр вақте кофтему мушоҳида кардем, дар он ҷо як бинои истиқоматиро пайдо кардем, ки болороҳояш ҳозир намоён аст. бо як хандақи дигарро пайдо кардем, кофтем ва дар ин ҷо пайдо шуд савонаи устухонҳои давраи оташпарастон. шаҳри Истаравшан дар баробари яке аз сарзаминҳои қадимаи таърихиву фарҳангии мамлакат буданаш дар масири шоҳроҳи байналмилалии Душанбехуҷанд қарор дорад ва ҳар рӯз аз ҳудуди он ҳазорон нафар гузар мекунанд. мутахассисони бахши сайёҳии шаҳри Истаравшан барои ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ 10 ёдгориҳои таърихӣ, 2 осоишгоҳ ва сайёҳии кишоварзиро пешниҳод менамоянд. баъд аз солҳои 2018-2019 21 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гаштанд, соҳаи сайёҳӣ дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон гӯем як инқилобе ба амал омад. соҳаи сайёҳии Тоҷикистон бо суръат рушд карда истодааст. аз он ҷумла дар шаҳри Истаравшан ҳам айни замон мо асосан бо ду барномаи стратегияи рушди сайёҳӣ то соли 2030 ва барномаи рушди сайёҳӣ то соли 2019-22 корбарӣ карда истодаем. соли ҷорӣ якчанд инфраструктур барои беҳтар кардани соҳаи сайёҳӣ сохта ба истифода дода шуд. дар шаҳри Истаравшан 153 ёдгориҳои таърихӣ, 5 меҳмонхона ва ҳамин қадар осоишгоҳ, 14 тарабхона, беш аз 50 чойхона ва қаҳвахона мавҷуд аст. аз ҷиҳати инфраструктури сайёҳӣ шаҳри Истаравшан нисбати солҳои пешин хеле рушд карда, ёдгориҳои таърихӣ, таъмир ва азнавсозӣ, хизматрасонии меҳмонхонаҳо ва мавзеъҳои сайёҳӣ беҳтар шудааст. дар шаҳри Истаравшан анъанаҳои неки ниёгон аз насл ба насл мерос гузоштани ҳунарҳои халқи Истаравшан ба шогирдон ёд медиҳад. шаҳри Истаравшани Бостонӣ чӣ дар гузашта ва имрӯз низ бо косибиву ҳунармандӣ ва тиҷорат дар Осиёи марказӣ маъруф буда, бо назардошти ин ҳама 10 сол қабл бо ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз ин ҷо муассисаи давлатии коллеҷи ҳунарҳои мардумӣ таъсис дода шуд.
дар ин боргоҳи ҳунар аз рӯи 12 ихтисосу равияҳои ҳунарҳои мардумӣ мутахассисон омода карда мешаванд. дар коллеҷ 45 нафар устодон, омӯзгорону рассомон ва 350 нафар шогирдон дар шӯъбаи рӯздона ва 150 нафар дар шӯъбаи ғоибона нозикҳои ҳунарҳои мардумиро ёд медиҳанд. эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ моро ба иқдомҳои навин, сайқили маҳорат ва муаррифии ҳунарҳои мардуми тоҷик ва меҳмонон водор месозад, мегӯянд аҳли коллеҷ. аз тарафи пешвои муаззими миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат, ҷаноби олӣ имомалӣ раҳмон эълон шудани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ соли 2018 аллакай моро водор кард ки барои рушду нумӯ кардани ҳамин ҳунарҳои мардумӣ, ривоҷу равнақ додани ҳунарҳои мардумӣ ки муассисаи мо махз ба ҳамин кор машғул аст, аллакай мо камари ҳиммат бастем. пас аз ин худи пешвои муаззими миллат таъкид карданд ки як сол барои рушду нумӯи ҳунарҳои мардумӣ ин кифоя нест ва соли 2019-2021 бо 3 соли дигар эълон кардани соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ки ин ба якдигар бениҳоят вобастагии калон дорад, ин боиси ифтихори мо шуду мо миёнро мустаҳкам бастем. соли 2018 ва 2019 ба 2 фестивали байналмилалӣ мо иштирок кардем, якташ дар деҳлӣ, инчунин давлати муттаҳидаи араб бахшида ба 100-солагии шайх Зайд мо дар фестивали байналмилалӣ иштирок карда ҳунари волои мардуми тоҷикро муаррифӣ кардем ки ин пеш аз ҳама донишҷӯёни мо тайёр карда буданд, омӯзгорони мо тайёр карда буданд. ҳар як фарди ба ору номуси тоҷик кӯшиш ба харҷ дод ки бахшида ба ин соли муборак, соли 30-солагӣ ба як ҳиссаи худашро гузоранд. омӯзгорон, ҳунармандони коллеҷи ҳунарҳои мардумӣ тасмим гирифтанд ки дар бинои наве ки сохта шуда истодааст, бо дастони худошон, бо қувваи кори худошон як зали намоишдиҳӣ ва зали реставратсиони иҳёкуниро омода кунанд. коллеҷи ҳунарҳои мардумии шаҳри Истаравшан ба даргоҳи муқаддаси ҳунарҳои бадии халқӣ табдил ёфта, устодону шогирдонаш баҳри эҳё, рушду такомул ва тарғибу муаррифии санъати қадимаи ороиши амалӣ пайваста талош меварзанд.